Išao sam u školu i zakasnio sam u školu. Jedna moja profesorica se sa mnom kokala pod odmorom. Ja žvaču plastičnim satom. Vodo ne smijemo pričati da zabranjuju nam imati mobitele u školi, makar ih mi imamo. Mi nešto radimo, pišemo test, ali jedan put učiteljica zazvoli mobitel. Ako nešto treba, se javi mami i tati, onda učiteljica kaže idi van i razgovaraj ili pošalji poruku, a ako i ponekad, šta sam htio reći? Kod nekih smijemo žvakati žvaku. Jel se to sviđa? Pa da, to mi je onako dobro. Šta sam htio reći? Kad nekom zazvoni mobitel, ona ga želi i uzeti i ne vratit ga. Jednak roditelji ne dođu i kad roditelji neki dođu, ne vratit. Crvenkapice, puno ti hvala što se ti tako trudiš oko mene. Donosiš mi kolače i vino. Ali moram ti reći, ja sam ti dijabetičarka. Oni kolači bili su preslatki za mene. A ono vino, dobila sam alkoholnu krizu. Ništa to ne vara. Bolje bi bilo da mi doneseš malo vode idući put. Svejedno, puno hvala na svemu. Da. Čitam fantastiku, nekako mi je zanimljivo, potpuno neki novi svijet, a kada čitam realistiku, to mi je dobro jer se mogu poistovjetiti s likovima. Bravo. Koji si ti razred? 4. Jako volim čitati. Lektire, inače to mi nije jača strana, ne pisanje, ali lektire kao čitanje to volim. Sada sam se zainteresirao za poeziju i dijalektno pjesništvo. Dok čitam, stvaram sama svoj svijet, a dok gledam se nalazim u tom njihovom svijetu, ali mi je svejedno zanimljivo. Ja doma imam jako puno knjiga, ali problem je u tome što sam ja skoro sve pročitala. I ja sad dobila sam i neku knjigu Savez u tvrđavnici i da mi se ne čini baš zanimljivom, pa onda sam stalno posuđujem knjige ovdje u ovoj knjižnici pored, zato jer tamo ima puno knjiga koje nisam pročitala, a vrlo su zanimljive. I stripova ima dosta.
Sada je puno rijeđe dolazim u školsku jer oni nemaju baš toliki izbor knjiga, oni imaju samo lektire. A ovdje imam baš ono knjiga koju ja poželim. Ja posuđujem najviše Mali Spiro i taj Gregov dnevnik, ali kako Gregov dnevnik jako brzo pročitam jer imam lektiru svaki mjesec, moram pisati, čitati i moram raditi bilješke o njoj, onda nemam baš vremena da pročitam Gregov dnevnik, pa ga pročitam na brzaka i sve skužim i sve mi je super, a onda poslije kad ih sve pročitam više mi nije zanimljivo zato jer sam ih već pročitala. A šta kažeš o našem ovom klubu ovdje? Jel ti se sviđa? Pa da, upoznala sam puno prijatelja, naučila sam neke nove igre, onda sve je nekako zanimljivo, zezamo se, imamo zabavne zadatke, pročitamo neku knjigu, onda znam neki dobar prijedlog koji mogu posuditi u knjižnici i sviđa mi se. Zanimljivo je, radi se, dakle nije ono da se samo zeza, nego se razmišlja se, to mi se sviđa. Zadaci niti su prelagani, ali nisu niti preteški. Dovoljan mi je izazov. A bi li više volio da ima recimo više igara ili da više čitamo, možda više knjiga ili ovo okej? Ovo je okej. Je, ova kombinacija svega igra. Ovo je stvarno okej. Kad prvo pomisliš čitateljski klub, da samo neka djeca sjede, bulje u knjige, sat vremena i to, ali to zapravo je druženje i igre većinom, pročitamo neki odlomak i onda radimo nešto o tome, tako da bi to svakako preporučila.